бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷманд, мо дар доираи лоиҳаи фурсати донистан суҳбат дорем ва хуб ин шоу барнома имкон нест, ин фаротар аз ин барнома аст ва мо хуб дар мавзӯи банақшагирии молиявӣ ва буҷаи оилаҳо суҳбат мекунем ва барои ин суҳбат мо ду нафар аз мутахассисонро даъват кардем аз корхонаи воҳиди давлатии бонки санъат-содирот бонк ва инҳо Иномҷон Мирзо Ҳомидзода, сардори шуъбаи методии санъат-содирот бонк ва Сайфулло Нарзуллозода, сардори шуъбаи матбуот ва рекламаи санъат-содирот бонк. Хуб, хуш омадед. Умедворам ки як суҳбати ҷолиб хоҳем дошт ва умедворам ки ин суҳбат барои шунавандаҳои мо, барои доираи васеъи шунавандаҳои мо ба манфиат хоҳад буд. биёед аввалтар аз ҳама худи ҳамин мафҳуми банақшагирии молиявӣ ва ташкили буҷаро барои шунавандаҳои мо шумо шарҳ бидиҳед. Ман бисёр хоҳиш мекунам ки бисёр сода ки барои онҳо фаҳмутар бошад. Чӣ ҳаст банақшагирии молиявӣ ва ташкили буҷа ва то кадом андоза барои ки беҳтар шудани вазъи молиявии оилаҳо ин чиз муҳим аст? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама саломи гармужӯшони худро ба шунавандагони радиои Азия Плюс арз медорем. бояд қайд кард ки банақшагирии молиявӣ ба таври сода ин пешакӣ фикр кардан ки аз куҷо маблағро дарёфт кунем ва ин маблағро дар куҷо харҷ кунем. худи мафҳуми буҷет бошад, ин нақшаи даромаду хароҷоти ҳар як оила ба ҳисоб меравад. бубинед, баъзе оилаҳое ҳастанд ки масалан марду зан ҷои кори доимӣ надоранд. оё мумкин аст ки дар ҳамин ҳолат масалан онҳо дар бораи банақшагирии оилаву дар бораи ташкили буҷа фикр кунанд? албатта, умуман вақте ки мо буҷет тартиб медиҳем, мо буҷетро метавонем бо ду роҳ тартиб диҳем. роҳи якум, вақте ки мо маблағ дорем ва баъд фикр мекунем ки онро ба куҷо хароҷот кунем, ва роҳи дуюм, мо дар айни замон мумкин имконияти молиявиимон он қадар хуб нест, мо аввал нақшаро аз ҳисоби хароҷот таҳия мекунем ки кадом хароҷотҳои муҳимро мо бояд кунем ва баъд аз он мо фикр мекунем ки аз кадом сарчашма, масалан аз даромадҳои муваққатӣ ё ки аз ҳисоби пасандозҳои ҷамъ карданмон он хароҷотҳоро пӯшонем. хуб, Сайфулло, ман мехостам шумо ба суҳбат ҳамроҳ шавем. то кадом андоза донишҳои молиявие ки ҳоли қариб тамоми муассисаҳои молиявӣ ба ин самти баъзи ресурсу захираҳои худро равона мекунанд, то кадом андоза барои мардум ин муҳим аст ва чорабиниҳое ки масалан шумо баргузор мекунед, ҳис мекунед ки барои саводнок шудани мардум, махсусан саводи молиявӣ таъсир мерасонад? ташаккури зиёд. салому дуруд ба кулли шунавандаҳои радиои Азия Плюс. албатта воқеан чорабиниҳои саводнокии молиявӣ имрӯз ба тамоми қишри ҷомеа таъсири худро мерасонанд. бибинед, вақте ки мо саводнокии молиявӣ мегӯем, дар умум ҳама гуна хароҷоти молиявии як шахс, як инсон ва як нафаре ки дар ҷамъият кору фаъолият мекунад ва зиндагӣ мекунад пеши назар меояд. дар ҳақиқат ҳам пул кор карданро ҳама медонад, аммо хароҷот ва ё санъати хароҷоти анамин пулро ҳеҷ кас дуруст дарк карда наметавонад. гӯем ҳам хато намекунем. чаро? як чизи оддиро мо бояд ба худ суол кунем, ба фарзандамон фаҳмонем ки ман маош мегирам ва имрӯз барои ту ман 20 сум, 50 сум, 100 сум пул медиҳам. ту дарк мекунӣ ки ҳамин пул чӣ гуна омадааст ва ӯро бояд чӣ гуна ту хароҷот кунӣ. яъне ин як заррае аст ки ана ҳамин чорабиниҳои саводнокии молиявӣ метавонанд ки ба ана ҳамон шунаванда, ба иштирок кунанда ана ҳамин чизро фаҳмонанд ки пул аз куҷо меояд ва бояд чӣ гуна харҷ шавад ва бояд донанд ки дар ҳақиқат ҳам имрӯз то куҷо метавон донистани паҳлӯҳои хароҷот ва даромадро фаҳмидан барои оянда ба ана ҳамон шунаванда ва иштирокчии саводнокии молиявӣ таъсири худашро гузорад ва ӯ тавонад ки дар оянда муваффақ шавад. албатта ин як кӯтоҳ дар масъалаи чорабиниҳои саводнокии молиявӣ ки аз ҷониби умуман кормандони санъат-содирот бонк бевосита шуъбаи мо ва шуъбаи методии бонк дар ҷойҳо гузаронида мешавад. ва ман баъдтар боз дар ин масъала васеътар хоҳам гуфт. хуб, Иномҷон, оилаҳое ҳастанд ки масалан онҷо якчанд келин доранд ва табиист ки онҳо мехоҳанд буҷаи алоҳида дошта бошанд, табиист ки мехоҳанд ки масалан шаварашон маблағҳоро ба дасти онҳо бидиҳад. оё мумкин аст ки масалан зери як бом зиндагӣ карда дар як оила ки масалан 3-4 келин аст, 3-4 масалан буҷаи оила ташкил шаваду масалан маблағҳои ҳамаи онҳо алоҳида бошад? оё ин чиз имконпазир ҳаст? албатта хубтар аст ки буҷети ягона бошад
лекин дар ҳолате ки дига баъзе гурӯҳи аъзои оила мехоҳанд ки буҷети алоҳида дошта бошанд, ду роҳи тартиб додани буҷетро мо метавонем ки ба онҳо тавсия диҳем. روی یکم مبلغ بگیم که نقشه بودجتی از جانب سردار اداره بخشید از جانب همون سردار اویلا برای هر یک قسمی اویلا در علایدگی ترتیب داده می شود نقشه درآمد و خراجات آنها یا اینکه با آنها امکانیت داده می شود که نقشه خود را مستقلانه ترتیب دهند. لیکن ما توصیه میدیم که خوبتر است که نقشه یگانه باشد. بله. تو کدام اندازه مثلا داشتن سواد مالیوی برای این دایره هموطنان ما مهم است؟ زیرا که وقتی اخیر میشنویم که پول کم است میگن، جای کار خوب نیست، خراجات زیاد است در آنجا هم و بعضی از بچهای ما با همین بازی هایی که با واسطه اینترنت است عادت کردند و پول هایی که بسیار با عذاب پیدا میکنن با این راه چی میکنن؟ صرف میکنن که من فکر میکنم اینم یکی از نشانه های کم بودنی و پایینتر بودن معرفتی مالیوی هستم. خیلی نیست؟ البته راستی گپ ما هم در تجربه بسیار دیده استودیم که مهاجران ما مبلغ‌هایی که با مهنت و زحمت زیادی به دست میارند برای نویل شدن که با فکری اون که اونها یک به طور آسان ثروت هنگفت به دست آورند، از اون عذاب مهاجرت، از عذاب مبلغ زیاد کار کردن آزاد شوند، به هر گونه بازی ها داده می شوند. لیکن من فکر میکنم که سوادناکی مالیوی برای مهاجران بسیار هم مهم است تو اینکه آنها مبلغ درآمد و خراجات خود را درست اداره کرده توانند و هیچ کس در یگان حالت مبلغی مفت کار صاحب شده نمیتواند و برای همین خوبتر میشد که وقتی خالی خود رو اونها اقلا توسط اینترنت برای گوش کردن هر گونه برنامه ها، هر گونه درس های اقتصادی، سمینار ها صرف نمایند و مبلغ رو برای یگان مقصدهای واقعی که تواند در آینده سطح زندگی اونها رو بهتر کند صرف نمایند. بهتره. در اینجا من میخواستم یک چیز دیگر اضافه کنم. سوادناکی مالیوی نفری مهاجر و پیوندان او باید توأم باشد. چگونه؟ ببینید روز به روز، سال به سال، ساعت به ساعت کار کردن مبلغ در مهاجرت مهنتی بخصوص در شرایط کنونی روسیه دشوارتر گردیده است. اما طلبات پیشین باقی مانده است. یعنی اویله اگر پیشتر مثلا ماهی 50,000 از انمون شوهر یا که پیوند مهاجرش قبول میکرد، نوبسته به اونی که مشکلات امروز در مهاجرت به سر همون مهاجری کارگر افتاده است، طلبات همون 50,000 باقی مانده است. اما در همین حالت باید که پیوندان یعنی زن، فرزندان و نزدیکان باید که همون درجه خراجات و یک طور بالاتر در سوال بالاتر استادم علاوه کرده بودن شفافیتی خراجات عائله درست براه مانده شده باشد که تمام مشکلی های امروزه انمان مهاجر را به اینوبت گرفته خراجات کم میشد و به طور اتوماتیک انمان 50,000 که پیشتر بود امروز به 20,000 یعنی روانه کردند، یعنی چیگم برابر کردن ممکن است. و در همین حالت سوادناکی مالیوی بواسطه با عائله، با فرزندان و با همون نفری که در مهاجرت است چی است؟ سری وقتی و ضرور است. یعنی در همه حالت، در همه وضع میتوانند که با اصطلاح روسی بگیم کنترل بکنند، یعنی که توازن رو رعایت کنند و خراجات عائله رو با یک راه معین درست نمایند. پس معلوم شد که سوادناکی مالیوی به هر دو هم ضرور است. بله. در همین راستا میخوام یک چیز رو قید کنم که صنعت درودبون غیر از اون که ما هر گونه چورای سوادناکی مالیوی میگذرونیم، کارهای فهماندهی میگذرونیم، یک اقدام واقعی رو در آن زمان روی دست گرفته است که اون هم باشد پسنداز مفید می باشد و این نمود محصولات برای مهاجران مهنتی پیش بینی کرده شده است که اونها میتوانند توسط گیم که فسیلوی از صورت‌های پسندازی کشند و از روسیه ایستاده هر ماه یا که وابسته به امکاناتشون قسمی مبلغ خود رو در پسنداز کنند و تا وقتی که اونها گشته میان البته این مبلغ بیهوده نمیستد، درآمد میارد و میتوانند که از حسابی مبلغ هم دو
گیم که دو برتری دارد، یکم مبلغ جمع میشد و دوم مبلغ جمع شده فایز میارد. بعد از اون که به تاجیکستان برگشتن میتونن این مبلغ رو گرفته برای بهبودی زندگی خودشون استفاده کنند. بله، گذشته از این باید گفت که این یکی از بانک‌های دولتی است و این مبلغ‌ها فکر می‌کنم که با کفالت دولتی اونجا گذاشته میشن و میتونن با دلپوری این کارا انجام بدن و چیزی بسیار مهمه که گفتین این فاصله‌ای انجام میدن. یعنی از همون جا ایستاده مثلا مبلغ‌های خود رو برای کدام یک بازی‌ها و برای چیز دیگر صرف نمی‌کنن که اونجا شانسی بردشون خیلی کم است، بلکه با این ترتیب میتونن مبلغ‌های خود رو زیاد کنن. خب سوال دیگری من این است که به نظر شما چه چیز مهمتر است؟ صرفه‌کار بودن یا که یک چند منبع درآمد داشتن؟ کدامش بهتر است؟ راستی گپ باید قید کرد که هر لحاظ مهم هستند. ما این دو عامل رو از یکدیگر جدا کردن نمیتوانیم. لیکن اگر ما صرفه‌کاری رو درست استفاده نبریم، درست ندونیم، چی قدری که ما درآمد به دست نیاوریم، ما درآمدمون رو نگاه داشته نمیتونیم. البته خلق ما پند و حکمت‌های زیاد دارد. گذشتگان ما درباره سوادناکی مالیاتی به فکر من از هم دوره‌های گذشته فکر میکردن. مثلا پیشتر برای ما نمودی نقل گیم که فعالیت برای گذشتگان ما این تجارت بود. اونها یک حکمت داشتن، میگفتن صرفه سر دسترخوان سوداگر هندوستان. یعنی صرفه سر دسترخوان همین یک احتیاطی که ما در دسترخوان خودمون میکنیم میتوند که ما رو به یک سوداگری به یک موقع بلند رساند که در همون دوره فرض کردیم تجارت کردن با هندوستان بود. ببین اگر ولی من تخمین میکنم که مرد در خانه دوباره اگر گوید که چراغ خاموش کن یا پولا را صرف کن، زنها میگردن میگن که این بسیار بخیل است، ممسیک است. نه یعنی فکر میکنم که در اویلا دانش مالیوی خوب داشتن زن بسیار مهم است. خیالم نه؟ البته دانش مالیوی در هر دو حالت برای همه از اویلا مهم است. نه بس از اون که زن است، شوهر است یا که فرزندان هستند و دیگر از اویلا هستند، برای همه مهم است. و در ما اساساً دو مفهوم رو با یکدیگر آمیخته میکنند، این مفهوم صرفه‌کاری و مفهوم خصیصی که اینها عموما مفهوم یک خیله نیستند. صرفه‌کاری این چی معنی دارد؟ با عقلانه استفاده بردن مبلغ. بله. آدم خصیص حتی برای کارهای ضروری هم مبلغش رو استفاده نمیبرد. و برای باز هم اگر ما با گذشتگان خودمون رو بریم، اونها چی میگن؟ اونها میگن که با خرج و دخل خود هر دم نظر کن، چو دخلت نیست خرج رو ایستتر کن. اگر تو درآمد نداشته باشی حرکت کن که خرجت کمتر باشه. بله. خب بسیار مردم فکر میکنند که معاش ما 2-3 هزار سومونی است و این درآمد بسیار کم است، پول جمع کردن نمیشود و ببینید همیشه ذخیره بودجه اویلا کم آمد دارد. این اندیشه تا کدام اندازه درست است؟ آیا مثلا بعضی هایی که میبینیم با معاش کم میتونن پول جمع کنن و خریدهای بسیار کلانی داشته باشن، پس معلوم میشد که حجم معاش اینجا شاید نقش اساسی رو نبازد. نه؟ البته در هر حالت ما میتونیم که پسنداز کنیم و پسنداز گذاشتن ما اساساً از مبلغ کار کردن ما وابستگی ندارد، از درست اداره کردن خراجات ما وابستگی دارد. وقتی که مبلغ درآمد ما کمتر از مثلا 2-3 هزار تومان یا کمتر باشد، ما اولین کاری که میکنیم باید چیکار کنیم؟ ما باید خراجات خود رو باید یک مرتبه از نظر گذرونیم و از روی درجه افضلیت نوکی گروه بندی کنیم که کدام خراجات ها رو ضروریت کردن هست و کدام خراجات ها رو ما میتونیم که کمتر کنیم. خب در مورد محصولات بانکی به صفحه صحبت میکنیم. به نظر شما کدام از محصولات بانکی امروز مثلا در بانکی که شما کار میکنید مورد توجه بیشتری مردم قرار دارد و کدام محصولات مثلا بیشتر استفاده میبرند با آن توجه زیادتر دارند در شهر و در منطقه‌های دیگری که بانک شما مکنون فیلیال و نمایندگی خود رو میکشید؟ بله، امروز صنعت صادرات بانک با 11 فیلیال و مرکزهای خدمت رسانی خود در مقیاس کشور فعالیت خود را راه‌اندازی نموده است. چون ما بالاتر گفتیم صنعت صادرات بانک یا اینکه همون تمغه‌ای که امروز نزد مردم آشنا است SSB یعنی صنعت صادرات بانک، همچون بانک دولتی بیشتر برای دستگیری نمودن ساحه صنعت اقتصادیات کشور و همزمان غنی‌گردانیدن بازار داخلی و به صادرات روانه نمودن محصولات وطنی بیشتر صاحبکاران وطنی را دستگیری می‌نماید. یعنی یکی از محصولات هایی که امروز توجه مردم به صنعت صادرات بانک بیشتر است این قرض های امتیازناک صنعت صادرات بانک می باشد که
мардум бо бартарият дар муқоиса ба умуман бартарияти фоизӣ бештар муроҷиат мекунанд ва фикр мекунам ки аллакай бо пешниҳоди анҳамин маблағҳои қарзии худ имрӯз саноатсодиратбонк миёни низоми банкии кишвар мавқеи худро ишғол намудааст. бале хуб акай номҷон як чизи бисёр муҳима мехоҳам пурсам. масалан иқтисод ин пешгӯӣ аст асосан ва бубинед барои оилаҳои мо масалан ҳамин қурби доллар чӣ қадар поин меравад боло меравад рубл поин шуд боло шуд ҳамин чизо дар кор аст донистанаш ва бисёр муҳим аст масалан барои захираву идораи пулӣ ё барои ташкили буҷаи оилавӣ ҳамин маълумотро донистан ҳамин малакаро доштан масалан барои як оилаи оддӣ то кадом андоза ин муҳим аст? албатта пешгӯии дақиқ душвор аст лекин донистани маълумот ин хуб аст ва маълумотро мо чӣ гуна метавонем ки дастрас кунем танҳо тавассути пайгирӣ намудани ахборҳои иқтисодие ки рӯйдодҳои иқтисодие ки мо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ тавассути барномаи шумо масалан тавассути радио ва телевизион дастрас мекунем. ба кадом хотир ин чиз барои мо муҳим аст? ба он хотири барои як оилаи оддӣ барои ҳар як чизи мо муҳим аст ки ва дар охир ин таъсир мерасонад ба сатҳи зиндагии мо. агар мо маълумот надошта бошем агар мо ба таҳаввулоте ки дар гилду атрофи мо дар миқёси фарз кардем деҳаи мо дар миқёси ноҳияи мо дар миқёси шаҳри мо дар миқёси ҷумҳурӣ дар миқёси минтақа сурат мегирад мо беэътиноӣ зоҳир кунем ва таъсири он дар натиҷа мерасад ба худи зиндагии мо ва албатта донистан ин аллакай барои мо чӣ медиҳад як аслиҳа медиҳад як воситае мешавад ки мо тавонем ки дар ояндаи худро аз баъзе ногувориҳо аз баъзе чиҳо ими нигоҳ дошта тавонем. масалан мардуми оддӣ чӣ хел мефаҳманд мегӯянд ки вақте ки мавсими ҳаҷ мешавад доллар қимат мешавад вақте мавсими кишту кор мешавад солярка қимат мешавад яъне ки ин тахминҳои масалан ин пешгӯиҳои содда ва оддиро метавонад аммо масалан қурби рубл ба чӣ омилҳо вобаста аст ё масалан доллар аз кадом омилҳо вобаста аст ин чиз ман фикр мекунам ки барои мардуми оддӣ камакак шояд вазнинтар ва мушкилтар бошад не? албатта ин чиз мушкилӣ дорад ин баъзе маълумотҳое ҳастанд ки барои онро аз худ кардан дар сатҳи мутахассис фаъолият кардан лозим аст лекин новобаста аз ин мо ақаллан агар худамон таҳлилам ки накунем мо бояд ҳаракат кунем ки як муддати як вақти муайян таҳлилҳое ки мутахассисон мегзаранд онҳоро гӯш кунем ва ба тавсияҳои онҳо бисёртар аҳамият диҳем. чӣ хел ки ози шумо гуфтед дар ҳақиқат мешавад ки мавсими ҳаҷ ё дигар мавсимҳо баъзе чизҳоро пешгӯӣ кард. масалан кишоварзони мо дар бисёр ҳолатҳо мо аҳамият дода истодем дар чанд соли охир ки агар дар ягон мавсим нархи ягон намуди маҳсулоти мо гаронарзиш шавад қимат шавад соли дигар мебинем ҳама ба кишти он рӯй меорад. вақте ки ҳама ба кишт рӯй орад албатта мавсими дигар вай нарх арзон мешавад ва мо ӯ фоидае ки мехостем ба даст оварда наметавонем. ва барои ҳамин қобилияти фикрронӣ дурандешона яъне ба нақшагирии дарозмуддат бояд ки дар ҳар як шахс тарбия карда шавад ба вуҷуд оварда шавад. беҳтарин. хуб бубинед буҷаи оила дорад хароҷот даромад ва оё масалан дар буҷаи оила чӣ хел фаҳмидан мумкин аст ки ба чӣ чиз бояд авлавият дошт? масалан аъзоёни оила як кас мехоҳад смартфон харад як кас мехоҳад ки пули мактабаша пешакӣ пардохт кунем як кас мехоҳад намедонам як либоси зебутар бихарад. хуб ман дар ташкили буҷаи оилаҳо чӣ хел бояд ама афзалиятро гузоранд? чӣ чиз муҳим аст чӣ чиз шояд дар кор нест? ман фикр мекунам ки афзалият бояд аввал ба ниёзҳои зарурӣ дода шавад. ба ниёзҳои зарурӣ яъне ба тандурустӣ ба ғизо ба чизҳое ки омилҳое ки бе он мо наметавонем ки пеш равем ва ҳамзамон ба фикри ман афзалият бояд дода шавад ба сармоягузорӣ ба анамон аъзои оила ба фарзандон бошад ба хурдсолон ки то ки онҳо тавонанд дар оянда зиндагии худро дуруст баро монда тавонанд. хуб саволи дигари мо дар мавриди пасандозҳо аст. барои бештар кардани маблағҳои бисёр муҳим аст. хуб онро мардум дар бонкҳо нигоҳ дошта пули бештаре ба даст овардан мехоҳанд. умуман захираи пули оилаҳо чӣ қадар бояд бошад ки метавонанд пасандоз гузоранд ё ин амал аз ҳаҷми пули захира вобаста нест? пасандоз ба фикри ман аз ҳаҷми пул вобастагӣ надорад. ҳатто бо маблағи кам ҳам мо метавонем ки пасандоз гузорем
و عموما بعضی مبلغ‌های هستن که از نگاه اول اونقدر زیاد نمیتوانند، لیکن هم مبلغی خرد میتواند که در آینده برای ما همچون یک گویم که بالینی به خطر یک عامل شود که ما توانیم خود رو از ناگواری‌های زمانه نگاه داریم. راستیگر دامی 2 ماه ما یک چی گذرانیدم برای خودم، یک اکسپریمنت گیم، یک سنجش گذراندم. من یک قرار قبول کردم که دوام 2 ماه در کجای من اگر بقیه با تنگه گیرم، من همون تنگه رو خراجات نمیکنم، در یک گوشه نگاه میدارم. خوب از ماه آگوست تا این همین گیم تو دیروز راست دیگه من هم تنگه رو حساب کردم. من فقط از جای بقیه میگرفتم میبودم در همونجا میموندم، فکر میکردم من هم تنگه ندارم. دیدم من حساب کردم همون تنگه که در دامی همین چند قدر وقت من انجام کردم 750 سومونی شده است. نه در 3 ماه 750 سومون. یک چیزی که به نظر نمیتواد، مثلا شما در نقلیات میشنید 2 سومونی تنگه میدن، در آشخانه میدارید فرض کنیم 3 سومونی تنگه بقیه میدن، 750 سومونی شده است. برای همون میگیم که پس انداز گذاشتن از حجم پول وابستگی نداره. خب شما عزیز یک لایف хак بسیار عجیب برای شما، تنگه‌ها رو که بقیه میدن به خونه میورین و ما در خونه ظرف‌های خالی بسیار داریم، با داخل اونو پارتاین و بگذار جمع شود. اساس اقدام گرفتن در کار فقط همین اقدام باشد که من همین مبلغ همجا میپردم. مهم نیست و چی قدر باشد، 1 سوم است، 50 درهم باشد یا اینکه 10 سوم باشد، 20 سوم باشد، مهم همین چیز به عادت تبدیل یابد. بله بله. بعد یک دوست ما یک بسیار یک شعار جالب دارد که وقتی که یک کار شما آغاز کردید فراموش کنید. یعنی که فراموش کنید که شما همین کار آغاز کردید. بله. در مسئله پسنداز هم که باشد، اگر که 1 سوم که موند شما روز به روز 10 سوم 20 سوم که شد، شما فراموش کنید که در اونجا پسنداز دارید. برای چی؟ همه کوشش میکرد که همه مبلغی در جای است ولی چیکار کنید؟ درو خراجات کنید. اساس وقتی که موندید فراموش کنید که شما الکی یک جا یک مبلغی معین گذاشتید. من هم همین چیزا الکی موندم. شما استاد ما یک خیلی مصلحت نکردیم. در حقیقت من اگر خودت شما عکس گرفتم میفرستم، از من در مدت 2 ماه 2.5 ماه 230 و چند سوم شد. هم 1 سوم 2 سوم 1 سوم 2 سوم. همین خیلی من موندم. من گفتم کن یک بار ببینیم همین تاثیر از کجا، همین ایده از کجا به من اومد. در شهر بختر محترم، در شهر بختر سوادناکی مالیوی بود. یکی از مدیراتوران اگر خطا نکنم همین مثال تنگه ها رو آوردن جهت جمع کردن پسنداز. بعد من گفتم که بیا خیلی گرچه در بانک هم کار میکنیم، بیا در همین چیز اول در خودمون مثال سنجیم، وقتی که نتیجه داد ما با باوری به دیگران چیکار گفتم میتوانیم و مصلحت دادن میتونیم. و خانم نتیجه داد، پس این توصیه است به همون شنونده که این لحظه ما را گوش میکنند. بهترین. خب بیاید در مورد پاسیو و اکتیو صحبت کنیم. آیا در اویله‌ها همین باید برابر باشد پاسیو و اکتیو و عموما چه ما میتوانیم که اکتیو بیشتر داشته باشیم؟ با کدام راه میتوانیم که مثلا منبع‌های گوناگونی بگذار درآمدی خورد ولی به هر صورت درآمد داشته باشیم؟ اگر ما از نقطه نظر اقتصادی گوییم، عموما مفهوم پاسیو و اکتیو یا اینکه دارایی‌ها و پاسیوها اینها قاعده‌اش همین خیلی است که باید برابر باشند. لیکن اگر ما از نقطه نظر عادی گوییم، دارایی در ما باید زیادتر باشه. ما دارایی گفته در اینجا چی رو در نظر داریم؟ ما دارایی گفته در نظر داریم همون واسطه و مال و ملک و مبلغی که ما داریم، یعنی باید مبلغ‌هایی که دارایی‌هایی که درآمدناکیشون زیادتر است در ما باید زیادتر باشن. یعنی باید یگان وقت مبلغ یا که دارایی بیهوده نیستد و حرکت کردن لازم است که برای گرفتن درآمد علاوه‌ای همین دارایی و همین مبلغ‌ها روانه کرده شود. تصور کنید که شرایط دهاتی ما من یک اویله چخیل میتواند که منبع درآمد داشته باشد، چیکار کند؟ مثلا یک وقت در همین صحبت‌ها بعضی چند هم صحبتی ما در مورد خرگوش پروری، زنبور پروری گفتن. البته اینا با درآمد دارن، لیکن اول باید کمک خرج کرد. و به نظر شما با کدام راه میشد که منبع علاوه‌ای درآمد پیدا کرد در شرایط امروزی مثلا دهات؟ در شرایط دهات راست دیگه وابسته به منطقه ما میتونیم که فکر رو نکنیم و نو بسته از اون که ما در دهات زندگی میکنیم یا نمیکنیم. عموما در مجموع گوییم که
بسیار مردمی ما که در دیوت هستند آنها مؤجر مهنتی هستند و آنها البته یک مبلغ معین ماهانه یا که هر یک دوره معین در روان میکنند و من فکر میکنم که زنها دیگر اوضاع اولیه همون مهاجرانی که در دیوت هستند میتوانند حرکت کنند این مبلغ رو فرض کردیم در درست استفاده بردن زمین هایی که در اختیار آنها هست در درست کارکرد کردن باغ هایی که در اختیار آنها هست زمین های نزد حولگی باغ ها در وابسته به منطقه در چاروا پروری در زرمورد پروری میتونند که استفاده بکنند. خب بیاید در مورد بودجه اولایی با صحبت میکنیم. مثلا بودجه هست بودجه سالانه و نیم ساله و آیا همین گونه مفهومی بودجه هر روزه همین گونه مفهوم هم هست بودجه هر روزه؟ البته در اویله میتواند بودجه هر روزه باشد ماهانه باشد سالانه باشد مهم آن است که خراجات درست به نظر گرفته شود و خراجات ها افضلیت داده شود. یعنی وقتی که ما بودجه رو ترتیب میدهیم از دو قسمت که عبارت از درآمد خراجات مهم است که ما خراجات خود رو ثبت کرده توانیم مهم آن است که ما خراجات خود رو اداره کرده توانیم و مهم آن است که ما افضلیت داده توانیم که کدام خراجات های ما ضروری هستند و کدام خراجات ها رو ما میتوانیم که صرف نظر کنیم یعنی از اون خراجات ها رو یا کمتر کنیم یا که به نقطه صفر رسونیم. من یک وقت یک کتابی چند پروفسوری روس رو خوندم در مورد معرفت مولوی با صورت ها برای کودکان بود. بسیار جالب بود برای من شخصا بسیار جالب بود و آیا مثلا بودن همین فن مشغولیت مثلا معرفت مولوی در باغچه ها در کودکستان ها در مکتب ها تا کدام اندازه مهم است و ولی در این سمت شما آگاه هستید که مثلا چی کارها تطبیق می شوند؟ البته بسیار درست قید کردید سوادنوکی مولوی از سن خردسالی ضرور است چون ما بالاتر در مسئله درآمد و خراجات فکرمون رو بیان کردیم وقتی که کودک از خردسالی الکی میدوند که چگونه باید مبلغ رو خراجات کند و سوادنوکی مولوی چیست و باید چی را داند که امروز به قد هر یک پس از من کلان شدن پس از بالغ شدن پس از اونایی که خودش پول کار میکند داند که چگونه و با کدام راه چی طور اون مبلغ رو خراجات کند و پیش از همه باید که همین زمینه رو در کودکی از خود کند و اگر همین دانستن سوادنوکی مولوی یا که درس معرفت مولوی از باغچه آغاز میشد و این یک فن هم میشد من فکر میکنم که با گذشت یک مدت معین یک نتیجه دلخواه هم میداد. چرا الکی خودی اون کودک وقتی که ما امروز چورابینی سوادنوکی مولوی میگذرونیم ما الکی خودمون میبینیم که مردم چگونه از نداشتن سوادنوکی مولوی فریفته قلابون شده است با کدام راه رفته است مردم در بیشتر نفرانی هستند که فقط در همین مغزشون درآمدی مبلغ مفت است و کوشش میکنن که مبلغ مفت از آسمان به هیچی براشون میاد بگون زحمت براشون میاد ولی کودک از خردسالی از باغچه بچگان الکی وابسته به این مسئله معلومات مفصل دارد او الکی میدوند که با کدام راه مبلغ کار کرده میشد و او چگونه خراجات کرده میشد و این فکر میکنم که اگر که همچون فن پیشنهاد شود و آموزنده شود و سریع عجیب میشه. من بعضی مثال‌ها را از اون کتاب بازی یادم اومد مثلا خوب میبود اگر متخصصین ما میگن یگان دستوری کلان حجم تشکیل میکردن که برای کودکان باشد با ایلوستراسیا با صورت ها مثلا یک اشیاء بود است که مثلا میگن که شما والیدان کودکانتون میگن که بازیچه‌هاش جمع کنند و با بازیچه‌هاش نرخ گذارد مخصوص استیکرها در نرخ نویسد با بازیچه‌هاش و شما اهمیت دین که با کدام بازیچه‌اش چی نرخ میگذارد و یکی از همین نیکی مسئله هایی که با والیدان اونجا مراجعت میکنن هم برای خودسران برای والیدان و بعد ببینین و پرسین که برای چی مثلا میخوای که همین خیسکچه تو مثلا 50 سومونی باشد برای چی و میگه بگذار کودک شما شرح بدید که همین خیسکش از اون ماشینچش چی افضلیت دارد یعنی همین گونه بعد قدم دیگر این بقیه این پول هایی که بقیه هم مثلا شما پول میدید و او باید چه به شما بقیه گرداند یا چیکار کند خلاصه بعضی توصیه های عجیب در این کتاب بود و من تخمین میکنم که اگر متخصصین ما هم با زبان تاجیکی هم سوره نویسن بسیار عجیب میشه به نظر من. خب بیاید در مورد توصیه های شما صحبت کنیم چون اینجا اشاره کردین به خلابون آیا با بانک شما هم مراجعت میکنن مردم با همین مسئله ها و اینی که برای اون که مردم فریب نخورن شما هم چون متخصص چی توصیه میدین براشون؟
зеро мушоҳида мекунем ки баъзеҳо баргашта маротибаи дуюм сеюм фиреб мехӯранд. баъзеҳо мешунаванд қиссаҳои фиребхӯрии як каси дигара, вале дарс намешавад барои онҳо ҳам бо фиреб мехӯранд. ин чиз касро воқеан майрон мекунад. ман камтар дар бораи оне ки чӣ гуна нафарон ман фирифтаи қалобон шуданд ва ба бонк муроҷиат карданд, ман камтар нишонаи иброз мекунам ва муфассалтар ба устод шумо шарҳ медиҳанд ба кулли шунавандаҳо. воқеан дар ҳамин як муддати муайян чандин нафарҳо ба бонки мо муроҷиат карданд ки фирифтаи қалобон шуданд. мо бо онҳо суҳбат кардем, мо буд ҳолате ки мо сабт кардем, навор гирифтем. чӣ гуна фирифтаи қалоб шудааст як нафар. ба ман гуфт ки бо 2% солона ман ба ту як маблағ медиҳам, аммо барое ки хоҳӣ ки корат тезтар шавад, ту бояд як маблағи муайян ба мо пешниҳод кунӣ. вақте ки мегӯяд маблаға пардохт кардем, боз мисол мегӯяд ки камтари дигар, хулоса яъне ин як таъсири равонӣ аст. ҳамонтавре мо болотар гуфтем, ҳар як нафар мехоҳад ки соҳиби маблағи муфт шавад, аммо дар ягон ҷо чунин маблағ муфт ба дасти касе намеояд. ин чи аст? ин ҳамон надоштани маърифати молиявӣ ва саводнокии молиявии кофӣ надоштани як нафар нишон медиҳад ки фирифтаи қалобон шудааст. мо албатта бисёр таъкид мекардем ба ҳамон шунавандае ки ин лаҳзаҳо моро мешунавад. дар ягон ҷо пули муфт нест. дар ягон ҷо касе аз хориҷа барои шумо маблағи муфт пешниҳод намекунад. ва он ҳама он ваъдаҳое ки ҳастанд, худатон вақте ки бубинед, вақте ки ҳатто мо анамон суҳбатҳоро бо нафаре ки фирифтаи қалобон шудааст дидем ва гӯш кардем, ман мегӯям ки бубинед ки ҳатто тоҷикӣ ба забони тоҷикӣ озод ҳарф зада наметавонад, салому паёмаш тоҷикӣ нест. шумо чӣ гуна ба ӯ бовар кардед? мегӯяд ки танҳо фикри ман ҳамин буд ки 2% аст. ман ҳатто мегӯяд дигар бонкҳоро дидам, қарзҳои дигар бонкҳоро дидам ки дар оҷа мисол 14, 20, 18 то 36% аст. ин ба ман 2%. ягона чизе ки ба ман таъсир расон ана фоизи пасти ҳамон буд ва ман омода будам ки ҳар қадар маблағе ки мехоҳад ман бо пешниҳод кунам. шунавандаи азиз, ман ҳамин қадар гуфтанӣ ҳастем ки ҳеҷ гоҳ фирифтаи касе нашавед. имрӯз нигоҳ кунед, ин давра ба давра аст. аввал онҳо тариқи фейсбук аз номи ҳар бонк кӯшиш карданд ки мардума фирифтаи номи худашон гардонанд, баъд тариқи телеграм, баъд тариқи инстаграм. имрӯз аллакай мо пай мебарем ки бо номҳои мустаъор ва аудио овозҳо пешниҳод мекунанд. яъне мегӯяд ки салом алайкум, ман аз фалон ҷо фалон. яъне бубинед, ҳар гунае ки мо кӯшиш мекунем ки мардум саводнокии молиявиаш баланд шавад ва аз паёмадҳои нохуби ба доми қалобон афтидан огаҳ бошад, қалобо ҳам ҳамон қадар кӯшиш мекунанд ки роҳи воситаи дигара чӣ кор кунанд? истифода баранд. хуб, акайнам ҷон, як нафар шунавандаи мо бо номи Билол инам як рӯйхата барои мо фиристодааст ки ман ҳамин китоби хароҷот дорам ва хуб мешуд агар шумо ҳамчун мутахассис гӯед ки баъди он ки ман хароҷот ва даромадро навиштам, бояд чӣ кор кунам. ин ҳамон экзеле ки фиристодааст, навишта шудааст ки кадом рӯзҳо ҷанбаст чӣ қадар, даромад аз куҷо меояд, масалан менависад чӣ қадар кадом рӯз ва хароҷот ва инҷо ҷамъи даромад, ҷамъи хароҷот, фоидаи соф ҳам навиштааст бо илова кардан. ва умуман ҳамин гуна ҷадвалҳоро чӣ хел мешавад ки дар хона ташкил кард ва баъд аз рӯи ин чиро фаҳмидан мумкин аст? рости гап, ҳар як коре ки мо мекунем бояд як ҳадаф дошта бошад. албатта буҷете ки мо тартиб медиҳем, буҷети мо бояд ҳадаф дошта бошад. мо масалан ҳамин хел нависанд ки ман чанд сомонӣ даромад гирифтам, чанд сомонӣ хароҷот кардам, ин барои мо ҳеҷ чӣ намедиҳад. мо бояд дар назди худ ҳадаф гузорем. фарз кардем дар назди ҳар як шахс дар маҷмӯъ орзу ё ягон ҳадафи молиявӣ дорад. фарз кардем ҳадафи молиявии шунавандаи шумо сохтани хона бошад ё ки хариди мошини шахсӣ бошад. ва вақте ки ман хариди мошини шахсӣ дорам, фарз кардем дар назди худам мақсад мегузорам ки баъд аз 3 сол ё баъд аз 1 сол ман бояд соҳиби мошини шахсӣ бошам. ва аз ҳамон вақте ки ман ҳадафи асосии худро гузоштам, ман дар буҷети худам ба нақша мегирам ки барои пас аз 3 сол ба харидории мошин даст ёфтан ман бояд чӣ қадар маблағ дошта бошам. ва вобаста ба анамон ман дар қисмати даромаду хароҷоти худам бояд тасҳиҳот ё ки ислоҳҳои заруриро дарорам ки ҳар моҳ аз ҳамон маблағи кор кардам ман чӣ қадарашро хароҷот кунам, чӣ қадарашро ҷамъ кунам. агар ҷамъ карда натавонам
дар қисмати даромад ман бояд боз чӣ корҳо кунам, яъне чӣ даромади иловагӣ пайдо кунам ки ҳамин маблағи ман ҷамъ шавад ва дар муҳлати хуста ман тавонам ки ба ҳадафи худам расам. Яъне аввал ҳадаф, баъд нақша ва қадам ба қадам расидан ба ҳамон ҳадаф. бале. Хуб, Билол, шумо нақшаи хуб кашиден, лекин чанд чизе ки мутахассис гуфт онро бояд албатта ворид кунед ба худи нақшаатон, яъне бояд аввал ҳадаф абонед ки барои чӣ шумо мехоҳедин мақсад нақшаро тартиб додин ва баъд албатта шумо инҷо бинависед ки чӣ қадар масалан шумо барои ҳамон нақшаи бузургатони харидани хона бошад агар ҳар моҳ ё ҳар нимсола чӣ қадар маблағи шумо онҷо ҷамъ кардед масалан. яъне баъзе нуктаҳое ҳаст ки умедворам мутахассис барои шумо дурусттар ва содатар фаҳмонданд ва умедворам ин чизро шумо дар нақшае ки барои мо фиристоден ба назар мегиред ва албатта муваффақ ҳам мешавед. агар иҷозат додед як чизи дигар мехостам илова кунам ки вақте ки шумо буҷет тартиб медиҳед дар ҳамон нақшаи қисмати хароҷоти шумо хароҷотое ҳаст ки ваёро шумо имконияти кам кардан надоред, барое ки вай хароҷотҳо зарурӣ ҳастанд, хароҷотҳои аввалия мегӯянд, яъне ниёзҳои аввалия ки шумо вай хоҳед нахоҳед мекунед. барои ҳамин вақти таҳия кардани хароҷот мо тавсия медиҳем ки афзалиятнокӣ муайян карда шавад ки кадом хароҷотҳо зарурӣ ҳастанд, ӯ хароҷотро шумо накарда наметавонед ва кадом хароҷотро барои расидан ба намо ҳадафи молиявиятон то чӣ андоза шумо метавонед ки кам кунед. яъне ки пули барқа бояд супоред, ин афзалият аст. аммо смартфони навтарина ина бадтар гирифтан мумкин аст, ё ки шояд умуман дар кор набошад. бале, телефон ин худаш як воситаи муошират аст. шумо метавонед бо ҳамон телефони оддӣ Nokia муоширатона гузаронед, бо ҳамон смартфонам ягон хел вай намедиҳад. бале, ва воқеан вақте ки мебинед ки шахс аз бонк қарздор аст вале iPhone 17 дорад, ина фаҳмидан душвор аст. муҳим ҳадаф гиранд ҳар нафар ва агар ки вақташон нарасад барои маблағҳо дар хона ман дар як ҷои дигар ҷамъ кардан метавонанд бевосита ба бонк муроҷиат кунанд ва саноат содирот бонк бо як оғӯши кушода ҳама вақт омода аст ки кулли мизоҷони худро барои гузоштани пасандоз қабул кунад. муҳим аст ҳама дар саноат содирот бонк барои қабули маблағҳо ба умуман барои пасандоз гузорӣ кафолати давлатӣ дода мешавад ва ин як асос ҳаракат ва нақша умуман ҳадаф гирифтан ва бо гузашти вақт расидан ба намон ҳадафу ба намон мақсад аст. беҳтарин. хуб, шунавандаи азиз, инҷо ба охир мерасад суҳбати мо дар доираи лоиҳаи фурсати донистан. ёдрас мешавам ки гуфтори мазкурро аз плюс бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мекунад ва ман саймона изҳори сипос мекунам барои меҳмонони барномаи мо Иномҷон Мирзоҳомидзода, сардори шуъбаи методии саноат содирот бонк ва Сайфулло Нарзоллозода, сардори шуъбаи матбуот ва рекламаи саноат содирот бонк. умедворам ки суҳбатон ҷолиб буд. сипос мегӯям барои шумо ва ман тахмин мекунам ки ин гуна суҳбатҳо хеле муҳим ҳастанд, ба хотири он ки агар аз суҳбати мо як ҳамватани мо як ки сокини ин кишвар чизе барои худ гирифт, фикр мекунам ки ин кори савобест ки шумо анҷом медиҳед ва рисолатест ки шумо бо сарбаландӣ якҷоя бо кормандонатон анҷом медиҳед. сипос барои шумо шунавандаои азиз, сипос барои шумо барои таваҷҷӯҳ ва подкастҳои аудио ва видеои ҳамин барномаро умедворам ки шумо рӯзҳои наздик дар шабакаҳо хоҳед дид ва фикр мекунам ки албатта аз рӯи онҳо амал хоҳед кард ки ин бисёр муҳим аст. Субҳон Ҷалилов будам. То суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.